Banang kentiu ka kam thanjan kam tam gijan ki bejupen mi leng bauk sai rendia ka office jong ka directorate ka sericulture but weaving ka tanat textiles ka leplipat ba sa ka building terekam latip kum ka design innovation and resource center DIRC hagisnong diwan umden haga district ribhoy yang ni kajing play ya ka building men terekam haga ban penina mi kajing penmi ikijan ki bathan leng bauk sai rendia badu ban ajing tip halor ki kam than jan tenrai la plepat ba akajing rakhe ya ka National Handloom Day ka bapra ya gani ka DIRC lawan man plepat ba do menteri ketanat textiles ke jela Meghalaya uba bantai dor lengdo ubala long kongsan ha gajing dan lang uba Meral Bonsim MLA kenong po constituency uba Balajit Rani UMDC kenong po constituency uba FR Karkongor Commissioner Secretary ketanat textiles URPED Upadhyay Deputy Commissioner ke district Ribhoy mat kiwe-kiwe la ban kedau hang ni bayakan ni ke DIRC lala ban plepat ba hadian sisnam bagi sarkar jela leng ba ketanat textiles kala itu ek dan nong todo kom ke Eri Silk Village bat leng ba kan ni ketanat terekam jong ke DIRC kan long sisya ke jing mentoy tang hi nong than jong ka than dan nong tolo rewat gitu ke beran kejing angnut bantip company halor kini ki company ki jan ki bala than na uksai rendia bat ban kentiu ru ke yo ka kod joki nong than jan dengan ka than leng ba kani ke DIRC ne kaliang ketanat textiles kedan kejing temu ban pai kemat alor kejing penmi yo ahimsa silk ban ai kami ki kentai ban tipat ba alor kakam bat kerkom wi rong ya gijan ba klem dak le dawai